Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Ja se zahvaljujem od srca što ste još jednom tu zajedno sa mnom da pravimo jednu pitu gužvaru. Pitu gužvaru od gotovih kora. Znači to je jedna pita koju ja spremam baš kad nemam vremena. Znači potrebno je samo 5 minuta da zamutim sve sastojke i poslije ću vam pokazati kako to radim da poslažem testo i stavimo da se peče i gotovo. Znači to je jedna fina pita, ovako izgleda, od fino lisnatog testa. Treba nam samo pola kile gotovih kora i ostalo smjesu ćete da vidite. Idemo. Za to nam je potrebno 3 jajeta koje ćemo dobro da umutimo, da bude onako fino vazdušasto. Dodat ćemo 400 g sira izmrvljenog. Možete ga izmrviti sa viljuškom. Ako je to potrebno, dodajte još malo soli ukoliko sir nije dovoljno slan. I 300 ml mlijeka. Znači umjesto mlijeka možete da kombinujete 200 ml jogurta i 100 ml mlijeka. To ćemo sve da izmutimo, da nema grudvica. Dodat ćemo 100 ml ulja i otprilike jednu pavlaku, 200 g. Kada sve to izmiješamo, smjesa treba da bude rijetka. Nešto kao smjesa za palačinke. I poslije ređemo tepsiju. Znači treba nam jedna tepsija koju ćemo da stavimo ulje, da podmažemo našu tepsiju. I poslije kad budemo ređali, znači prvo ćemo da stavimo jedan list tijesta. Malo ulja. I stavimo drugi list. Krajevi listova su ostali sa strane, znači preko tepsije, da bi to kasnije mogli da prekrijemo na kraju. Ostali listove gužvamo, znači i potapamo u našu smjesu. Znači samo uzmite vaš list, pokupite ga i dobro ga natopite sa smjesom koju smo pripremili sa sirom. Ređemo sve listove, na kraju će nam ostati da bi znači iskoristili svu tu smjesu. I ostaće nam otprilike možda 1 ili 2 lista za kraj. Ukoliko nam ostane smese, možemo je staviti preko kad završimo znači naše kore i dodajemo 1 ili 2 lista samo da prekrijemo to. Stavimo malo ulja i ove listove sa strane koji su ostali preko tepsije, njih ćemo isto da vratimo, da preklopimo sve to. Stavimo malo ulja i završimo sa drugim listom koji je ostao sa strane. Znači sačuvamo uvijek 1 ili 2 lista da bi se poklopilo dozgo i stavimo normalno ulje. Ja sam ovdje stavila sjemenke od lana, vi možete da stavite sjemenke od susama, znači vaš izbor kako volite. I kad smo sve to završili, stavili ćemo pitu da se peče na 200 stepeni 45 minuta i naša pita je gotova. Znači ovo je bio jedan brzi recept koji možete da napravite stvarno kad nemate vremena i jedna brza poslastica, znači kad imate goste, a treba nešto fino, ukusno da ih iznenadite. Ukoliko želite da vidite još nekih od videa, idite slobodno dole na padajući list, vidjet ćete malo objašnjenje ovog recepta i ostale videa koje sam prije toga pravila. Podelite sa vašim prijateljima, uživajte i prijatno!